Исәннәрбез, кадерле милләттәшләрем. Менә тырыша торгач, Шамил абзыйгызга да әлхәмдүлиллаһи 80 яшь тулды. Күз алдында бөтен яшьлек, сабый вакытлар, бек авыр вакытлар, сугыш алды еллары. Сугыш башланганга миңа 3 ай булган. Аннары сугыш биткәнне дә хәтерлим. Сугыш бит әле ул 45-тә генә түгел, 48-нче елларда бетте. Соңыннан бит японнар белән сугыш китте. Хәтерлим, бер Шаһи исемле абыйның шул Монголиядан от белән кайтканын. Бек усал бер үзе шикелле тәвәнәк кенә бер ат егел, күз алдында тора шул, нык усал шул. Шуның утарына килә торган түгел егел. Без менәдер шуны карарга дип, шуны безне күргәч сикерәдер, шуны куркадыр, утардан чыгып китәр дип. Авыр еллар булды инде. Нишләтәсең бит? Баштагы елларда безгә караганда ярый әле, безгә бала чагага ул кадәр сизелмәгәндер дә, әнигә бик авыр булды. Әти әйтәм бит, менә мин туганчы 3 ай элек алдан киткән булган. Бу власть, советлар власты бик нык рәнҗеткән. Ул вакытта, менә минем уйлавым буенча, нишләп шул кадәр андый закон булгандыр ул? Бу дәүләт өчен иң куркыныч кеше мулла гаиләсе булган. Менә бүгенге көндә уйлыйм мин, югыйсә ярый әти мине, мин әтине күрмәдем инде. Аннары әни калды 6 бала белән. Кеше мунчасында торып, йорт бит сүтелеп алып кителгән. Ни абзар, ни бер нәрсә юк. Мин белгән вакытта ишек алдында бер тавык та юк я. Шул бер 55-нче, 56-нчы елларга тикле ишек алдында бер нәрсә дә булмады. Җир казыйм дисәң, бәрәң утыртырга дисәң, көрәк юк я. Әни йөрри мәрхүмәкәй, менә туктале фәләннәр эшләрен бетермәделәр микән, көрәкләрен биреп тормаслар микән дип. Менә шунлыктан без үсеп җиткән вакытта ничектер балта тотарга икән дә белмәдек, чөнки өйдә бит ир заты юк. Безнең 4 хатын кызые, апалар, 4 улылары. Аннары 38-нче ел абый да минем иң соңгысы инде. Шулай булса да, менә бик авыр булса да, ачлы, токлы булса да, ярый әле Ходай Тәгалә, мин уйлап утырам, кышытканнан да безне мәхрүм итмәгән. Кышыткан, алабута, бездән бер нәрсә калмады. Җәй булса, кәҗә, сарык, кырда нәрсә ашады, без берсен дә калдырмадык шуларны. Шу җәй безне туйдырадыр я. Тек күрсәтәләр бит кышкы йокларга дип, теге аю урманда нәрсәне генә ашамый, тегесен җиләген җыя, монысын җыя, тегелә май туплыйбыз, май топламадык инде, май топларга андый мөмкинлек булмады. Шулай да исән калдык, Аллага шөкер. Шундый авыр чордан иң авыры әнигә туры килде. Әни соңгы күлмәкләрен бер ярты чиләк бәрәңгегә сабаякларына чыгып китеп, шуннан алыштырып кайта торган иде. Без шул көтеп утырабыз әнине. Ул вакытта бит бүреләр бик күп иде. Әни соңга калса, караңгыга калса, куркып елап утыра торган иде. Әнине бүре ашамадым икән дип. Чыгыш еллар иде. Менә мин йөргән вакытта, мин 55-нче елда Казанбашка 10-нчы класска укырга бардым. Бер 4 кеше, 2 кыз, 3 малай йөрдек без укырга. Авыл башын бер заман чыктык. Юлга аркылга утырган бүре
кете алмайбыз бит, керейленіп қайттық ол күн, оқырға бармадық. Аннар бірсінде шул буры дегеннен, менің Вербовка білән 48 елда ұлапам кетті метросторыға Мәскеуге. Әне әйттенді қыт барығыз, ішләгіз нәрсе болса, бетсе, ошарығызға болар деп, мен сізді тұтып ята алмайым деп. Аннар ол кетті, аннар 50 елда 32 елға апам кетті. Шул аннар бір заманны кештен кетәдірейм енді Қазанбашқа. Опам қайтты ғайләсі білән. Мен жиынам кетәрге Қазанбашқа. Бұл 9 километрге ара. Ол соңғы Масра деген ауылға арада ол 6 километрға жиыла. Онда ол арада ауыл жоқ. Кеттім бір өзім. Жол Масра ауылын шықтым. Қарайым іскіртлер бар етігінде. Санап шықтым. 8 бүрі. Буран болып кеткен ебек. Қырайға шығатаранда түгіл. Қай нешесің? Мен дұғаларыны әне кішіккенеден бекінік үйреткен ие, алхамдулиллахи. Мен оларыны білем, түплі білем. Бүттін білгенлерімін оқыдым енді. Раббім өзің сақлайынды, әрімейінді. Өшевден мәхрум етме деп. Бұлар шул yazғы Мартайы еді ол. Азырақ өләйт еткен вақытларда болғандар ақыры скіртлерден бұл айттырып әйләні берілер болар. Қоян ішерге. Түгеққа өтіп кетіп болмайды әлші. Құрқам. Шундан қазір нендір бір тауышлар ешіттім. Жоғары Масра деген ауыл бар. Шуннан міне көкірекке текілі еріп, қор жеріп, шул жаққа кеттім. Өзім құрқам мен айтам, келіп ашылар енді бұлар мен ауылдан. Мұға қолынан оқып ерелері, келелері еді. Құрасам шолар келіп, шолары қошылып, шолақтай. Исән қалдым шошы. Бүрі дегеннен бүк қорқынш заманы ол бүрі. Олар бейт ішік алдына кіріп, кішінің етлерін ошап, кішілерін ошаған вақытларда көп болды енді ол бүрінің. Аннары Ғабділфәрт деген малай білән икәугіне кетті, құлда шуйыны е. Ғабділфәрттің құлында да шуйын, менің құлда да шуйын. Шуйын сауытта пішіредірек ошарға интернетта тұрдық біз. Арша яғыннан бір шул 4 километрлар Қазанбашқа жетерек тезелішкенлер бүрлер мініп келе. Біз ол жолны кесіп шыққан егенде. Ғабділфәрттің көзін ашар көредір. Бұл бек қызық қал. Шундан мен айтам, Ғабділфәрттің айтам бүрлер. Бұл шапмақшы болым, айтам шапма, шабарға ярамайды бетелер. Айда мен айтам, шуғындарын олайықта, икісін бірге мен айтам, соғайық бұлайды. Шаң, айтам. Шуын соқтық қазір бастылар бізді ұзатып қарап отыралар бұлайдыр балар. Бұларының тамақлары тоқ болғандар енді. Бұлар Көпірбаш, Қазили яқларынан шул ауылдар бар шақырында. Ол вақытта салам төбелер. Олай секіріп, мініп, текшіп кіне түшәдір етігінде. Ферманың ярты сарығын буып кететірғаннар ол вақытта. Міне шунда есем қалдық шул вақытта. Құдай тағала бүрлерге ризық етмеді бізден білән. Міне шулай тұрып өткен өмірлер енді бұлар. Истәліклі. Міне шуны қарап отырдында бір вақыт Илхам Шакировта соңғы тапшыруын көрсеттілер де телевизордан. Шунда ол айтқан ені деп. Аның тұрмыш жолы менекіне яқын келе екен дедім. Шулай оқым. Бек ауыр тұрмышта өскен. Әтилерін япқан болғанlar. Әтисін ол көрген енді. Ол 35-ші елға. Менен 6 яшқа зор. Шул әнесінде қолған. Әнесінде көргенім бар бір вақытында. Мен музыкальный училищеда оқыған вақытта әнесі жіктір бір училищеға келіп кірді ол бір. Кім біле келгендір ол. Оның тұрмышы да шулай менекіне яқын болды. Онлары сұрағаш
bir zaman ayttılar da mine Ilham Gültiniş sizning turda kitaplar çıgaralar, siz niçe bana öz vaqtında özünüz yazmadınız, özünüz çıgarmadınız degech, kimge kerak ol deydi. Benim ul turmuşum kimge kerak, kimni qiziqsindira ol deydi. Bu 80 yıllıkka deyip mena da Sani Ahmetcanova Irgen Şamil abi yazgan yazmalarınızın sizning turda özünüz yazganlarında bütünüsün jeyip mena toplap bergizler, özüm kitap etip çıgartam degeni. Qiziqsinmadim. Müşaqqati da bek zor. Öz vaqtında Təsibat Hakim de bir aytgani merhum Şamil Esenbek köpmüşi tilde bolgan kişi. Köp bizim muhacirler bilen şıraşkan, söyleşken, gaplaşkan kişi. Şularını tuturup bütünüsün yazalı özüm kitap ettirip çıgarga buluşam degen. Çünkü biz anın bilen bek qoralaşadırıq. Anın 70 yaşında çakırdı ol meni kulli kimege. Yazıcılar arasında Vafirani, meni, Rafail Sakhaviyevni, bizim yaş deputatlar, Valiyevlar, Zübeyt Mignolinlar şunda. O zaman 75 yaşında gitti merhum. Meni bir kere tadrik hatta bakışa olam degeç de Şamil koyan olasın bakışan deyip. Bu Nizamov var ya Halep Muhammed İştin Rukaviyet aparatının. Biz anın bile bek dostlarıyıq, aktanıştıqı ol. Üçüncü sekreter bulup işledi, ikinci sekreter bulup, birinci sekreter bulup, benim bir hatım bir aktanışta. Şunda qaytqaç bek işraşadırıq biz. Men Temurşerif bilen de en birinci 70. yılda şunda işraşqanıyıq Sabantoyda. Şundan berildi dostlaşıp gitkeniyik Temurşerif bilen de. Şul Halep Muhammedovich meni bek şakırgani, ayda salmışıqa Şamil, benim şunda kattejim, benim qırıda Respublikanın voyinkomi, ayda bir işev kul boyunda birge yaşı geldi. Mine Sibhat abinin sözünü tanlap, tuğan jerine, tuğan yanına yakın jerden ol Şamildi. Oğuldan olsan gerek buldu. Hatta Reis Nurgaliş bir vaqtna şol bizning Lisnechtivda aşağı to'g'ri keldi de şunda aytgani, "Oğlungda düzel Şamil abi. Yardımda etem" degani. Yok, Qirtqashiqdan olara to'g'ri keldi. Endi joyla. Bu yüzden düştüm, 10 minut verdim mine. Bakşamda şunda, mine şunun vasiyetini ötep, Qirtqashiqdan aldım bakşanda. Mine bütün gailesini uyga chaqirtatırgani, yine baratırgani. Ne şunda zatlı kişiler bilen aralaşıp yaşarga to'g'ri keldi, Allohga shukr. Şamil abi, hazırını Kadir Kiş'e qaytıyıq elimine. Kadir Kiş'ni siz bala vaqtda enileriniz neşiktir söyleyler idin o Kadir Kiş turunda. Kadir Kiş'i deyip genetiğe ayrım aytalmayım men anı. Benim bit eni bit avulda 72 yıl Qabıstay bolgan kişi. Bik nıq bilimde medrese bitirgen. Babay benim mulla bolar, okazlı mulla bolgan kişi etisi. Yani ebeyinde enisi Qabıstay Kedirek oğlunda Arşara rayonunda. Eniyiz qaysı medresede okugan? Oğulda Kedirek degen. Babay okutkan şunda medrese bolgan. Kichkine babay okutkan. Eti ul köpnegrek көрген. Anın abiları da tüp mulla gailesinden indi. Anın eti anları mene bu kollektivizasiya falanları kitkeş urta ziyaqlarına da bir çıkıp kaşıp yürgen bulgan. Bukhara'da, Samarkand'da şunda okup bilimin arttırıp şu ziyaqlarda şundan ukazlı mulla bulup işlegen avulga da şu Sovet bolası bir qat qısqan çıgat ekleyin. Bir abisin alıp sürgünge jibergenler, Arkhangelsk yaqlarına şunda urman kiskende vahot bolgan endi anысы. Qatları da var yani görsetkeni mine ormanda şol jıyılgan suunu içkenim, şundan bek nıq işim gitti, işim ağırttı.
халім бек нашар әлі деп жіберген болған. Бір абысын, опа, шынмы ол, неме мына шуны ашықлай алмайм. Наласада мұлла болып ішлеген екен бір абысы. Ол абысы болып шыға. Шуны 34-ші жылы опа көптен төгіне айтты, оларны бүтін ғайлелер біле атқанлар деп. Мына ешесің бет. Шушы әнейінің қатырлым жұмға күніне қатын қыздар жығыладыр ейін. Мен кішкене ең түпшігі гіл әне андайым енді мен. Шуңа көре Аллаға шүкір бүтін дұғаларını білген міндір. Әне оқыдың ма? Әлхамыңны оқыдың ма? Аллаңны оқыдың ма? Оқымасаң аяғыңнан шайтан тартыр деп қорқытып, шайтан тұтмасын деп аяқларını кешіріп, бүтін білгенлеріні оқитырған ем. Міне бір сәбәп керек бар бір. Нәрседер білу үшін, нәрсендер үйрену үшін. Әне ол су кібік ішәдірі екі искішеде yoңашада қарап шәні. Анар овылларында әнелерінің екі йұрт бар е, руслара йұрты. Озырақ урысшанында каляк әт деген сөз бар е, елікіне шулай тұрып қоллана тұрған е, әне шушыны. Урысшанда біліштіредір е. Zamanına qarata yani bik оқымышлы, әненің бик тауышыма тұр елді мені қатырымда. Шул қадар 91 яшқа теклі яшадейінді ол бет абыстай кім? Мына қорқыныш деп әйті бізді. Абыстай бет ол абыстай ғына түгіл, бәлі шошап жүресегіне түгіл. Ол оғылының санитары бет. Халық шушыны оңлап бітірмеген. Көп вақытта әне әйтірі, Шамил, мен бет қолыма перчатка киіп ішлемейм. Мәйітіні біт заталар. Қойсы бірісі янына келе тұрған, ол сасып біткен дей тұрған е. Міне мен өлгеш сіңлесі бар е, ауылда бір туған, қорқытып алған болған тегіне ауыл совет председателі. Егерде сіңліңді бермесең, бүтін ғайлаңны түрмеге отыртам деп. Сайда пабик моторы шулай тұрып, onlar міне мен өлсем Сайда қолашақ, Сайда бик жирене дей тұрған е. Мен жиренмедім Шамил бір нәрседен деп. Оқып жіберер айтамыз. Тауышында міне мен бетінде музыкант кіші, жыршы кіші, оқытам да. Бір дефект болмады аның міне. Қортлық тауышы болмады. Деп құтырған тауыш, тегіс тауышы е. Міне біраз шулпанда да бар шоның олымы. Тауышында. Міне жәтлеріні, ауларыны оқып жіберір енді. Бір қызық қал мұданың білән. Бұл меннен сұрай. Шамил, міне сен бетінде жыршы болып бересің, жырла бересің. Қолық яратамыз енді. Мен айтам, әне яратқаны ярата тұрғандыр. Мен айтам, яратмағаны жоқ. Мен бетіне айтам, нәрсе құшсалар, ненде жырларға құшсалар, шоны ғана мен айтам, жырла берген кіші бет. Біздің бет ансамбльде шулай болды. Нешер ел бір жырлап. Біз бет эстрад нейін түгіл. Бізге указка біле көрсеттелер ежеріне. Міне үшін жырны башқарасың деп. Аннан bu ayta ne için aytam men Şamil'de? Mene men degerde şul senin yol bile ketken bolsam desing şekilde teripti. Men Gülsüm Süleyman'ı bolar şekilde jırlay algan bolarım mekan dep. Demek ol özünde sezgen degende mümkinlikni. Ol yaşka jetip şulay aytır başlagaç ol anlar bir söylep ta koydu. Mene mende bizning ati ulu yaşta bolgan. Ati nu elimine turmuş iptaşım Razile aytdı da bir qağas tapqanım. Biz anali 63 yaşında vafat bolgan dep oylaganyk 40-njy ýylda. Ol 67-nji ýylga bolgan eken. 67 yaşında. 67-nji ýylga 1840-njy ýylda bolgaç neçe ýaş bolar? 1840 ýylda 1840 ýylda 1840 ýylda
Bu 73 bola. 73 bola. Менә мин соңгы бала. Мені бөлек итеп калдырган. Мені бөлек итеп калдырган 73 yaşында. Әни яшерәк булган инде шул. Әни мине 41 yaşта тапкан. Шул кадәр авыр вакытта кайсыракта әйтеп тә куйган. Нишләп мине тапкан ул? Үзе газапланып дип. Мине бик авырлык белән тапкан, әни. Менә үлә дип тора апалар сөйлидер инде. Җылап утырдык, әни үлә бит инде дип әйтеп дип. Аннары шул икенче апам 28 елга артык кашык туды дигән мине. Менә шул артык кашыктан хәзер калдык икәү. Шул кашык дигәннең кушаматаннар үзенең кашык булды. Шулай дип бери кашык дип. Менә шуны 92 yaşında җирләдем күптән түгел генә. Миңа карап узатырга туры килде. Иншисемез артык кашык кулына калды. Yani yazmıştım bit bilip bulmayı, saylap alıp bulmayı, teги туганнарны атанан saylap alıp bulmayı degen şekilde. Yaşlık bilen eğitilgendir indi, yaşlık anlamlagan teги. Balalık bilen. Balalık bilen eğitken, yani avur bulga şimdi. Hanın, eğer ne bulsa mene bir, gül şul eninin singillerine baradırayım min. Ebi kiledir eninin enisi. Onların azırak haldirəgi. Şunun eni aytdığında merhum əkeyin. Qaptəllər bir de yerdəm etmədi bizə deyib. Kolxoz püstətildə olub тұрған, soğuşdan qaytqandan soң. Xatırlayırım, ayğır belə kelgənində 1 kilo aşlıqda olub kelmədi Şamil deyəndə. Bir zaman əbi keldi də, bizə də bir ipi alıb kelgən bu. Hükümet ipi. Bu hank deyib bir idirik bitində. Opalarga da şunu alıp kelgen. Hazır Nil degen malayı var ya, opanın 39. yılga Linkil, şunda baradım oynarga. Olarga bardım, ol vaqtda işik biklevi degen, gözak degen nerse yok, anda şıbıkkına koyalar ya. Ya bir isk gözakını elip gene. Bargaç, özüm açıp girdim. Girsem, başlangan ipi tura üstelde. Bir kim yok. Aşısı kile hazır. İpi kızıksındıra. Şundan pişaklarını alıp yuqağına ittirip bilmezler eldip ipini oşadım da şıbıkını kıstırdım da işikке çıkıp gittim. Onlardan kibit girakты öyle. Kibit yanına gelip gitken vakitte Ulu malayı 35. yılgıya yanıdan bir dus malayı alır yaştaşlarıydı. Kup jittiler bular meni. Pişenlikte yatkan bulganlar iken min kirgende, inderşmegenler, etmegenler de. Kirip karap, ipini tikişegenden soň tepelep taşladılar meni, ikövlep. Şundan hazır men indi hayran oyakka basa başladım, artist bolup erdim, konakka keldi ol bir zamanla. İpini tuturup koydum üstelge, rezile de var. Ondan men aytam aşağı. Yok, buldu dey. Men aytam aşağı. Oto men aytam qynayım. Ne bit, endi hallar. Açlık bit, Allah saklasın. Degen nemislarında qaraysan da Medin Pabe degen seriyalarını qarayım da men. Deginde bit görseteler şuna koya konfit berip, ya narsa da berip. Atin qayda partizan da tugilmedi. Partizan tugilmedi dip sarılar şunu şekilde. Oşağı bitul aldı. Mene şul hazır Oylaysan da bir günde Fuat Halim bölüm bile de şıraştık. Tertip radyosuna şakarlar da şunda. Anda jüriye şakargan bulun eken Rizale. Birine salah geldi, jurnalistler var ya. Fuat'nın da turmuşu bek aktif olmagan indi. Biz isenleşebiz, gapleşebiz, aralaşabiz. 41. yıllar Kubiyalar.
бик күбесе кырылды. Аланы хәзер Рәдиф Хаташ бар, ул да 80 тутырды инде. Ренат Ныкыбыгай хәзер Харисовныкы майда булырга тиеш багай. 41-нче елгылар без авылда 13 малай. Калды бер үзем. Бер үзем ятим калдым менә. Әле ярый менә бәхет менә кунакта утырабыз. Мен аны үземдә утырсам да сез чакырга шуны әйтеп килгәч, мен кунакта дип белем, чөнки аппарат алдында. Рәхмәт шөкерләре. Менә сугыштан соңгы еллар сугыштан кайткан кешеләргә янына барадыр без. Шу йолдызлар я кайыш сырап шунда, я нәрсә кем нәрсә бирә ала. Аннары тургызу еллары китте, бик авыр еллар, ул налог халыкта, кыш налог иде. Безнең әйтеп утырам бит баштан ук. Әйтеп киттем бит, бер тавык бездә бар. Тавык буларга безнең абзар юк. Зөргә кеше юк. Урманга бит кергә ярамады ул вакытта. Ботак җыярга да ярамады. Штраф салдылар. Нишләп шул кадәр үз халкына каршы шундый душманлык булды икән дип аптырыйм мен. Югыйсә бит инде ботакны бит ул бит чистартырга кирәк бит, югыйсә. Юк, ярамады. Шу күтәреп төшкән ботакны бер 3 километр, 2 километр ярым урманга инде безнең халык кабирмәделәр, урыктылар. Аннар Сталин үлде 53-нче елда. Шул мен мәктәптә 3-нче класста укыган мөгаллим. Мин иртәрәк кирдем, 1 ел үземнең неләрдән. Ул да мәктәпкә укырга. Линейкага җыйдылар. Елларга кушалар безгә. Исти җылый алмасагыз, күздә яшыгыз булмаса, төкрек сөртегез диләр. Минем алдымда үлмәс дигән бер малай, күрше авылдан, Масра авылыннан, ак башлы инде ул. Миннән 1 класс алда укыйдыр, менә әлдә күз алдымда. Менә шушының тикле муйныннан бит менеп килә. Ул бит бурша, ул вакытта бик күп инде. Препаратлар бит юк. Сабыннар бит юк. Шуннан аннары Сталин үлгәннән соң Маленков дигән бер кешене куйдылар. 3 ай утырды ул. Халыкка бик җиңеллек эшләде. Налогларны киметте бик нык. Яхшы кешене тотмадылар властьта. 3 айдан алып ыргыттылар менә әле күз алдымда кителдән шундый киң җилкәле абзые. Аннар Булгарин дигән килде, 5 ай утырды ул. Тоже начар кеше түгел. Халык бераз сулыш алып җибәрде ак дип. Менә аннары килде Хрущев. 59-нчы елда мин Казанга укырга килдем. Пропискам юк. Ипига талон. Өйдән ярдәм юк. Ничек ярдәм итсен анда? Капчыгы буш. Котышкыш не булды? Акча кирәк. Речный портка китәдерик, цемент бушатырга, трюмнардан. Шамиля, бу бит белән теге җылау шуның белән тәмамландымы? Мин аны әйтәм, әллә көлә башладыгыз микән шул минутта? Юк, ул җылап булдымы? Көлә торган түгел ул. Аннары җыладылармы? Аннар безне алып киттеләр. Бөтен халык китте зиратка. Зиратта әллә хәтерлим. Монда укып, дуга кылып, менә патшабыз үлде. Хәзер инде нишләрбез икән дип ялап саттылар Сталинны. Сез зиратта нәрсә эшләдегез инде? Шушы Сталинга дуга кылу. Дуга кылдыгызмы үзегез? Дуга кылдылар инде картлар, җыелдылар. Бөтен авыл җыелды. Нишләрбез икән? Шул кадәр теге мөкиббән киткән булганнар Сталинга. Янәсе Сталинны башка кеше булмастыр дигән дип күз алдына китергәннәр моны. Монда бит әле дуга кылу да үзе
bir гаҗәп. Сталин заманында бит инде анси нәрсә бара. Әйе. Ходай юк, дин юк дип, Әйе. шулай да авыл картлары дога кылдылар инде бар. Әйе. Үзе менә Сталинны зату белән дога Әйе. кылу икесе Капма каршы югыйса. капма каршы әйтер. Ул капма каршылыгы бик зур булды инде. Менә мин бит бик күп чит илләрдә йөргән кеше инде Җәрханбек ансамбле белән. Мөмкинлек шул вакытта безгә зур булды. Гарәп илләрендә дә, Европа илләрендә дә. Шушы дин дигәннән укый белүче юк ансамбльдә. Хәзер минем укыганны белгәч, гарәп илләренә баргач, монда алга сызыкта министр да түгел, КГБшник та түгел, мине чыгаралар. Шамил укып күрсәт гарәпләргә. Янәсе бездә сырда динне тыймыйлар. Тыелмаган дин. Укып дип. Мине шул килеп, гарәпләр килеп кычаклап. Иң беренче гостиницада мине урнаштыралар идегеләр. Мөэмин дип мине. Сорыйлар, менә испатла үзеңнең мөселман икәнеңне дип. Шуннар укыйдыр мин ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах дип. Аллаһумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад ва саллим дип. Белгәннеләр Кураннан сүрәләр. Алла бөтенесен әни яттан беләдер инде китапка берне карамады ул. Хәтер бик яхшы. Менә шул әнидән күчкәндер дип утырам мин. 13 ел Казан музыка училищесында укыттым мин. Фольклорны укыттым. Татар җырларын өйрәттем, мөнәҗәте дә. Бөтенесе дә иске югалган татар җырларында. Бер вакытта нотага карамадым. Шуны Нури Арслановның малае миндә концерт эшләде, менә мәрхүм күптән түгел елдар. Шул аптырыйдыр, ава, инде кешесең, инде хәтерсең дип. Менә шул әни дә шулай. Мин аның инде хәзер әлбидах икәнлеген хәтерли алмыйм, аны аерым демикән. Чөнки фольклорный коллективның bir zamanlı Quddus Husnulin degan kompozitör Утырданда. Вәзеле Хакимның атикле. Ансамбльның җитәкчесе булып. Әйе. Шунда, шул коллективның инде. Менә шунда миңа Quddus биргән иде ул әлбидахны. Мен аны беләдерем, аннары шул Кустабаевлар шуны менә Шамил шушыңа кертегәләр шу программага дип. Мәсгуда Шәмсетдиновлар шулай иттереп, менә шул вакытта яздырдым мин аны. Шул программага, Кустабаева программасына. 6 куплет ул. Аннары оркестр белән, менә шул обработка ясап, шулай иттереп язылды. Мин аны хәзер теге яттан бетерсем белмим, беренче куплеттан бирелеп. Чөнки кулланырга туры килмәде. Шул хәтердә калган. Ансамбльдә аны башкача андый бу җырны башкарал дигән сүз булмады, ул бик сирәк башкарылды. Хәзер тормышта башкармыйсызмы сез аны? Менә ураза айларында каядыр, табыннарда? Юк, чакыручы юк бит анда нидә хәзер. Диләргә чакыручы юк. Элегрәк бар иде, ана Болгарга чакыраклар иде, анда бар очрашулар, анда башкарылды мине кайран. Булай туганнар җыелса, менә кич белән авыз ачуларда. Хәзер бит туганнар җыелырга да ярамый, Гөлназ. Башка хәзер ярамый. Хәзер Башка елларда әйтелмидер инде. Хәзер бер шундый ни килде. Хәзер атавылны ул атаны белми. Знаком акчам булса бездә кун дигән заман килеп җитте. Нак сәнгатьтәге шикелле теге. Акчам юк, күренә алмыйсың. Хәзер акча җырлый. Менә ярак китәсе юк, менә үземнең кызым да бар шул панда. Һәм менә үземнең пенсия белән минеңә фәлән тикле телевидениегә, радиога түләп, ничек иттереп чыгарта алыйм мине. Мөмкинлекләре бар. Менә дигән тавышы бар. Алай кыяфәте дә куркыныч түгел. Матур. Бик шибәр кыз. Тавышы да әйбәт.
Акчам юк. Юк, мөмкинлегем юк. Хәзер бик авыр сәнгать өчен авыр замана килде. Теге әйтәләр бит, хәшәрәт үзе калкып чыга дип. Менә шундый заман килеп кенә. Бик авыр. Нишләп алай ул? Кил киресе килеп тора. Менә бит әле шуның ызначыгын куеп бирим. Маскага тәртип дигән шунда чакырдылар, әйтәм, шунда карап җибәргән язмаларны тыңлап утырдык Фат Галимуллиннар белән. Аны да бит япканнар. Аннар бер тырыштык инде, ничек итеп булса нәрсә эшләргә дип, шул волейболга баргач, анда да Асхат Ахматовичка әйттем, Асхат Ахматович, шундый хәл. Халыкның, мен әйтәм, яраткан радиосы. Шул кадәр яраталар. Озаннарын, мен әйтәм, башкаралар шунда, озаннарны. Ярдәм итәргә кирәк бит инде. Шамил ай тырышып карабыз әле дигән. Кыт тырышканнар, кыт чыкканнар менә бик нык сөендем әле. Рәхмәтем зураларга менә. Аллага шөкер. Инде кулыңны бәйләп куеп утырып, бер сүз дәшмичә утырсаң, бөтенләй үләргә кала. Нәрсәдер эшләргә бит тырышырга кирәк. Битараф булырга ярамый. Юк, битараф булырга ярамый. Битараф булсаң, шуны көтеп утырышлары да бик күп. Мен ышкындырдым олы хуҗаларга да бер заман. Халыкта, мен әйтәм, шундый сүз бар. Ятып калганча атып калыгыз дип дигән. Хәтта телне ябарга дигәч, мен әйтәм, парламентта ятты, атмады. Мине кем яратсын ди. Шуңа күрә менә Фәни Әхмәтҗанова минем турымда язып чыкты да, ватанымда менә монда ул газетлары ята. Шунда башы куелган. Мин Тукай, оныгы, Тукай шикелле, мин тугры малай, курку белмәс дигән. Шулай инде, гел шулай булдыгыз. Аның өчен чыбыркыладылар инде мине. Белмәс. Бик күпне тел аркасында күрергә туры килде. Булай, Аллага шөкер. Этлегем булмады, күңелем тыныч калды. Жаным тыныч калды. Бит мактануга кирмәй инде ул. Барыбер мен үз-үземне яратмадым гомерем буенча. Тулы канагать булмадым үземнең җырлавымнан да. Югыйса иң югары дәрәҗәле кешеләр минем урысча әйтсәм поклонникларым булган икән. Бер Нәкый Сәмбәтне 90 елны уздырган вакытта Усман Хомар Исмәгыйль килеп миңа, "Шамил, мен синең поклонник бит." Мен таңгырым саңыз мәдәм җырлап китәм. Гына түгел, шуңа күрә теге мактануга кирәк. Интеллигентность бар анда бер такт бар, мера белән, хис тә бар анда бөтенләй бер ничектер менә үз урыны белән бернинди. Минем шундый әйткән сүзем бар. Нишләп алай ул фәлән дигән дип. Әгәр дә булай итеп карасаң, менә элеккегә сугыш елларындагы, оннан алдагы шул Рәшит Вахаповларда, Илһам Шакировларда, булар бит бик күпне хәсрәт күргән кешеләр. Булар байлар түгел, ярлының үз җыры. Үз ишке дөньясы. Байларның ишке дөньясы икенче. Ярлы ябага ул теге сүз бар бит, байлар балыша, урта байлар сыраша, безнең ише ярлы мискин ярга ятып су эчә дип. Без шул су эчкән малайлар. Теге байларның бит уен, көлке тегесидер. Авыр хәсрәтле кеше. Ул тишен кысып кына елмайган булай да. Шуңа күрә хәсрәтле, моңлы булып чыга аларның җырлары. Чөнки ул суның белән сугарылган. Мөмкинлекләр бар иде, Гөлназ. Югыйсә мине бит
2 тапқыр Түркияға да шақырдылар. Мен İstanbul'da шығыш жасаған уақытта, екіншісінде бошта да шақырғандар енді. Мен хайран ғана түрк жырларын башқардым. Шолпанға да үйреттім. Қушаматта атама да шығардылар yoxsa Түркияда, Осман Паша деген. Çünkü ben onun turunda jır başqaradım. Tuna jırı деген. Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Peloneden çıkmam diyor deyip. 4 kuplet yol. Biz bir Türkiye halklarının ansambelleri bir еш жылы шатырық Түркияға. Шонда ең соңғы номер şu менің жыр болады. Onlar şu İstanbul'da bir 25 kişi vardık da biz konser bilen ansambelden. Şunda bir 8'lep jır başkardım men. Biz 2 gina jırшы bargan ек. Zoya Borisova деген bir jırшы бар ansambelda. Şunda 8 jır başkadım. Türk halklarının Tatar halkçılarında, Türklerinin bu jırına, Şarpınardı Karadeniz деген, Al göller açkan деген Kırım Tatarlarının jırlarını bek kızıksınadır hem Orta Aziya halklarının. Türkmen jırlarında, Kazaknıkında, Kırgıznıkında, hatta Taciklarnıkında başkadım Farsa tili bolsa da. Men alarını bek nık yaratıp başkaradır hem jırların. Birazdan kelep berigizeli şunam. Biraz jırın. Oy Allah, hazır. Türknükümünde de asmalını. Tuna nehri akmam diyor, etrafıma yakmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Peloneden çıkmam diyor deyip şunday var idi. Salqın tegen әлі. Бақшада үйірге бекарадан bir çıksam Kırıp bulmayındı hakkında. yok. Orada şan Tavuklarım var yok. Kadir kişine de olursa kelep bersegiz endi yoktaşınız Toqay sizleri bek. Bu kader kiş yılda bir kiş barşa kişiler izgisi paklanır taptan bu kiş mümin ko'ngillar көзгісі әлі dağım Хуш кәлдің шәһри рахмат әл-фирақ деп жайлап келіп отырған. Мінәжат енді ол жыр түгіл. Мінәжат. Sen қазір Tavuşunu saqlap turası yo'q hozir. Likkina ol, oy, jırlısım var, şıgasım var deb. Bek mаңлы başqarasız. Bek degimine tığınap qına turası kele. Siz şu nelerini jırlaganda da. Subhanallah, Allah'a şükür. Әлі бүгінгі күнде бұлай тұрып отырғаш, әңгәмә құрып отырғаш, Аллаға шүкір. Әлі меннен де Senden de jüler kişi var mı iken diye koysar hatta hatırlaydı. Her küpten tuğulgene Hametov kabarıp, men kirek mi sana deyip. Meytem eyteldirirsin, ne kirek mi men yok mu? Iq bek kelip otura. Meytem eninin bir söylegeni var. Meytem şunda eytimi var, mena bir soru bergeni. Kim ol etiyeni deyip men eytem. Sen de falan de beytirsin indi, tügen de beytirsin de. Eninin bek ağır buldu. Onlar yalğızıgına oturdu. Men bit qaytıp kirmeydireyim. Hop alar da gitti. Hop da gitip, şulaytıp yerde.
Yok Şamil, менә мен сиңа әйтим әле. Атаны ул беләсең күпме диде, бәрәңге анасы диде. Мен әйтәм, ничек инде ул әни алай. Менә бәрәңгене утырталар ди. Хәзер ди, яңа бәрәңге килеп чыга ди. Эй, тегене кадерләп, шис тартып, бәрелмәсен дип әйтеп ди, жайлап кына әйттереп, тутырып, шулай әйттереп салалар базгамы, тагын каядырмы ди. Менә бер заманны ямсыз бәрәңге килеп чыга ди. Тетрәнеп киттем мен үземдә. Бәрәңге анасы ди. Җыелып беткән, куырылып беткән ди. Ярым ярты ширгән ди. Теге чыккач ди, аңа ди, булай тиртип кенә җибәрәләр ди. Менә шул атана Шамил диде. Алла, әйтәм, тәнемнән тырпайып җаннар чыкты шул вакытта. Мен әйтәм, Алла. Тиешле кадәр хөрмәт күрсәтә алмадык инде әнигә дип. Әни безнең бик тә ул яктан искиткеч бер үзе бер тарихи бер кеше. Аның әйтемнәре шуларны уйлап утырам инде үземдә олыгайгач хәзер. Алла сакласын инде дип. Хәтерлисезме тагын нәрсәләр әйтәдер шундый. Ул бит инде бөтен халык иҗатын үзенә сеңдергән бит инде. Теге Тукай кебек халыктан тыймырып, нужарып үсеп шулай торып. Аның шундый сүзләре күп булган. 72 ел абыстай булып утырган бит. 72 ел. Менә мин эшлим 53 ел җирхами ансамбльдә. Әнинең стажына җитмәдем әле. Җитә алмадым. Ул бит профессия булган, абыстай целый. Әлбәттә. Чөнки гарәп илләрендә, бигрәк тә Сәгуд Гарәбстанда анда мәзиннәрне конкурс белән алалар. Сайлап, матур тавышлы, макамлы. Стикмәгенә шул әни әйтмәде, сөйләмәде. Bir zamanlı di, әтиңди, Cuma günü di, миңа әйтә ди. Бүген хатын кызларны җыярсың әле дип әйтте ди. Җыелды хәзер үй тулы ди, алып ди, минем яңа килгән чагым ди. Хәзер ди, уйлый торганнар инде, хәзрәт нинди абыстай тапты икән дип әйтеп ди. Мине хәзер сетка шакарыйлар хәзер ди. Югыйсә шибәрлегемдә юк, әни шибәр түгел инде. Сикемле, үзе бик мөлаим. Шуннан утыралар мине сүзеп ди. Бер заманда Шамил ди, көйләп укып җибәрдем ди. Утырган килгән хатын кызлар үзләре дә белмәделәр, аягүрә басканнарын ди. Аягүрә торып бастылар ди. Ondan ikinci günü bir apa barı, Zülhabir apa degen apa şul kilgendi, iştip duram di, etiğin bilen söyleşeler deginde di. Hazır, oy hazret, koyan taptın bu asıl zattın di beyti di. Ama Subhanallah bir size verirken şul kadar tavuşunu di beyti. Demek mümkünlük bulgan әнинең. Әйттем итенде Гүлсем Сөләймановадан нашар җырларын мин башкарырым икән дигән иде. Ишке дөньясын сизгән, туйган. Менә шул панда утыра миңа. Шул теге Төркиягә чакыргач та сәхнәдән чакырды министрлары. Менеп концерт биткәннән соң мин җырларымда чыгып киттем. Мине башта алып барасылар килмәгән иде. Hocalarının, Rinat Valiyev o vakitte hudursu жетекçisiydi. Bu kirgen min zannet yol baradırım. Salistlar bile. Şamil'e biz Türkiye'ye çıkınamız. 25 kişi bizim bile Türkiye'ye var mısın mı diye. Ben etem Rinat'ın etkenler bitinde. Ulu kişi bit ol. Deyip Allah talibin ulu tugil 93 yıl hala. İndi yıl ne? Alıp paraslar kilmegen indi. Men aytam şulay etkenler.
пока мен қожамын да Шамил. Тілегің болса, әйда біздің білен деп. Шулай айттырып алып кетті ол. Шунdan қазір мен мұны бек қызық еттіріп түгелләдім. Шул қадар яқшы қоршалдылар. Айтамыз, мына бұл бигерәк тә туна жырын ул вакытта башкару сәләте дә икенче. Югары дәрәҗәдә 3 тапкыр сұрап җырлаттылар моны. Җырчы өчен 3 тапкыр сұрап башкару бик дәрәҗәле ни. Хәзер мен чыгып киттем дә, сахна артына кычкыралар миңа. Ахмаджанов дип. Мен әйтәм, нәрсә булды? Сахнага чакыралар син дип. 2 метрлы министрлар икән. Ярдәмчесе тора тегендә. Биттеме? Юк, моны сөйләп Шуннан хәзер тегендә әле тамашачы таралмаган. Бу хәзер чыкты да миңа башым идәнгә тикле. Халык кайта теге. Какой профессионализм у этого вашего исполнителя? Мен айтам, Төркиядә калыгыз ди. Иң бай кешеләрнең берсе булыр сез ди, мен айтам. Туйга барасызмы ди. Анда турны бирәм үзем ди. Бөтен Төркия буенча ди. Йөреп чыгарсыз ди. Югыйсә мөмкинлегендә бар инде. Шулпанда өйрәттем, Шулпанда белә төрк җырларында. Шунда китмәдем бит. Әлдә әйтәр, җүлә шул вакытта китеп кайта бер 3-4 ел эшләсәң, берәр вилла төзеп куйсаң диңгез буенда, барып рәхәтләнеп шунда итеп ял итеп кайткан булыр дип. Шул мөмкинлектән файдаланмадым мин. Алып, аны Шулпан әлдә әйтәйне. Әти шундый мөмкинлең белән югалып калдың син дип. Хәзер уйлап утырам. 1 ел буе Мәскәүгә чакырдылар Мосфилармонияга. Башкирия чакырдылар. Бик узак. Тугры булып калдым җыр һәм бей ансамбленә. Бер кая китмәдем шуннан.